Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү сабактын темасы Залкар Манасчы Саякбай Каралаев. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Окуучулар Саякбай Каралаев жөнүндө кеңири маалымат алышат. Өнүктүрүүчүлүк окуучулардын улуу дастандарды уга билүү көйгөйлөрүн калыптандыруу. Тарбия берүүчүлүк улуттук баалуулуктарды баалоого тарбияланышат. Көрсөткүчтөр: окуучулар улуу манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө кеңири маалымат алышса, окуучулардын улуу дастанды уга билүүгө көнүмдөрү калыптанса, улуттук баалуулуктарды баалоого тарбияланышса. Үйгө берилген тапшырманы кайталайбыз. Манасчы Сагынбай Орозбаков кандай өзгөчөлүккө ээ болгон? Сагынбай Орозбаков манас айтуу өнөрүн кимден үйрөнгөн? Ушул суроолорго тептерибизге жооп жазабыз. Саякбай Каралаев 20-кылымдагы улуу Залкар Манасчы Кыргыз ССРинин эл артисти. Саякбайдын талантынын ойгонушуна чоң энеси Дагиш түрткү болгон. Ал элдик ооз-эки чыгармачылыкты жакшы билген. Саякбай Манастын кара сөз түрүндө баяндалган сюжетин да чоң энесинен уккан. Манасчы өзүнүн айтуучулук талантынын ачылышын түш көрүү менен байланыштырган. Саякбайдын варианты Манас үчүлтигинин бардык бөлүмдөрүнүн окуяларын толук камтыйт. Бардык эпизоддорду чегине жеткире сүрөттөлгөнү менен айырмаланат. Анын варианты башка варианттарда жолукпаган мотивдер, кейипкерлер, алардын иш-аракетин, мүнөзүн, кимдигин сүрөттөгөн сюжеттүү окуяларга бай. Ал каармандарды сүрөттөөдө минген атына, кийген кийимине, урунган курал-жарагына, ата теги, эли жерине чейин кеңири токтолот. 1916 жылдары жашаган жери Семизбелден Орто Токойго келе жатып, баштагы чоң кара таштын ордуна үй тигилип турганын көрүп, таң калып, асмандан угулган кандайдыр укмуштуу добуштан эси ооп жатып калат. Ошондон үйгө кирип Каныкейдин колунан даам татат. Үйдөн чыкканда кылымдын баары козголуп, 40-50 түмөн кол болуп, түнөрүп жаткан бейжинге түз келип найза сунганы кетип бараттык эле казат болуп, кол кетип баратканда анын алдынан кезиккениң абдан жакшы болду. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан Бакай деген менмин. Манас баатыр сага берекет деген гүл азыгын берейин. Оозуңду ач дейт. Анан Манас Алмамбет чубак сыргактарды бир-бирден сыпаттап айтып тааныштырып чыгат. Мына ошентип Саякбай Каралаевдин Манас айтуучулугу ошентип башталган. Adamay dünyemine bollate, oşo gelde cennetin gömül bölünüp, gözünün yaşı tövülüp, karlarından hayran göz, kamçı boyu yaş getir, önüne dündü hayran göz, cinenden bölüp bölüp yaş getir, kayran mama dözgünde, kakırdan kavuran sandine, abı göböbü şaltaran, geçi kamçıga çenne bölgünde, admayları da yökünü, mayla gelgen emez bir, geldim çiğnim büyüğüne. Bilgenin dündürmüşsün, bilgeleri piyete, bilgenin beytanay, hava gelgenin mesleği, döndüm çinnin büyüğüne, bekbetip döndürünü, çınırılan... Мынакей окуучулар, Саякбай Каралаев жөнүндө маалымат алдык. Сабагыбызды бышыктоо үчүн синквейн түзөбүз. Мен төмөндө жөнөткөн синквейндин үлгүсүндөй кылып, башка сөздөрдү колдонуп, синквейн түзүп дептерге жазабыз. Эми үйгө тапшырма. Насип болсунан үзүндү жаттагыла. Саякбай Каралаев боюнча маалыматты окугула.
Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды Саякбай Каралаевдин өзүнүн Манас айтуусун көрүү менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла. Тугозун бурдеде атарга дирбүсүн деле. Мынашонда вайбиче атты карап тур деле. Атаңдын көрүү дүнүйө тозо болгон урчукта, жер жүгүлгөн тумшукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда оргуп чаң чыгат. Оргуган чаңды көргөндө эмне кеңиң жан чыгат. Атаңдын көрүү дүнүйө оргуган чаңды караса, атасынын ак пулпардын чаң экен. Анын артын караса, чоң кашкадай мал экен. Мунун артын караса, чоң Кырымдын чаң экен. Караса көзгөн күлүнбейт, анын артын караса, кара кашкан аргымактын чаң экен. Адам башын жерге салыптыр, карагандын төрт аты. Ырак чыгып алыптыр, караса көзгөн күлүнбейт. Кара баскан тайтору кайда экени билинбейт. Маңдай чөгүм акылы батырдын көзүн өткөндө күңгөрөнүп тайкылы дүнө эмне болот деп кабыргасы сөгүлүп, көзүнүн жашы төгүлүп, 63 миң өлүм өт жагына көрүнө турган себеби эбин тапкөнөк элек. Эшилден калган семетей канкейнен экенин билелек. Ол жаттын мургун бата экенин билелек. О дүйнөгө кеттен Манас жер ата экенин билелек. Аркайган алата белекенин билелек. Күндүгүмүз түнүгүз күлкүнүгүз муражат. Элекенин билелек, энекеси каныкей. Кайганыкей билип келгендигин билелек. Талагыңа түзөтентип келгендигин билелек. Өзүң көргөн семетей, атаңдын көргөн жан көрбөгөн таладан жараткан Кудай канкейин. Арам элербе кемин жададан чыккан баламдан. Деп ошондоган күйөтөңдүн билдей. Көзөндө көп сана, көзүнүн жашын олтала. Жесилип күмүш күлү кайран элен каныкей. Көтөрбөзгөн не чоро, ерми чөлү карабет. Каралгы койгойлон көз кайрылып ачып ал деме. Безөнөтөй көзүнөн белек жаш кетип. Ошо каныкей чырып уйлап чыркырап, чыңгылдайлап буркуруп чыгырын мерип, күңөлүн жиберип, чыркырап дүрбү салганда, жамак басын боюнда, ит торпунун юнунда, келе жатат кайтору 60 аттын соңунда, желгенине жел жетпей, жетик чуркап алыптыр, арандай аз ачылып, конор алаша көбүк, омуру чачылып, куландай кулак жапырып, куюндай жерди сапырып алган экен тайтору. Бир жакшылыкты уйткан тайтора түшүрүгүн жесилин гана күнүңдү уйткан. Каалаганда башыма кадыр түнүңдү түнбарга каралдыгылар жетимди. Бүгүн өлбөлөгөр күн бар. Мына ошондо жеңекен чыңгырып ыйлап жүргүнү жана болгон ал деле, жана дүрбү сал деле. Атаңдын көрүү дүнүйө сакалы сада кабындай, оозундагы жиллеби көрүктүн оттун жалындай, көркөмүн көрсөң момундай, кирпиги жалын көзү чок, кишинин андай шумдук жок. Аяламды шаштырып, алдымдагы чаңгылар алданга табастырып, жайжарагын жайланып, кынсыз кылыч байланып, койро жашы булуттай кар бетинен айланып, бабалап Манасган коршер акына менен арбайып, атаң Манасдардайып, өзү сүрөп алыптыр, уну көрдү чорденен, акчай кыргып сүрөн, так ошондой салыптыр, чын Манасты көргөндө кайран энен канкей, кайра Манас тирилип, келбей калган эмеспи, 12 жылдыз зар болуп, көрбөй калган эмеспи, чын арбакты көргөндө канжыгаңа чала кет, калаңын түрөм мала кет, атаңдын өзүгү. Арурдан көйнөгүм тарс этпейт, мойнума талыктырбай бөгүл тарта кеттим койнуңа. Деп ошондон кийин чыңгырыбынды салды эле чынардай болгон ак бетти. Ошондо жулуп эле жулуп ал деме. Жулганда караган кетип энекеңен ал кеттиң ак корчукту жоргулуп, ак корчуктун жанаган аралашкан жаш сийип турду шорголоп. Энекеңди көргөндө караган ыйлап, жан ыйлап, көргөн жандын баары ыйлап, ыйлагандын барысы. Өз кайгысын жеп ыйлап, айгыраңгы түнсө, түн ушундай деп ыйлап, ар кимден келсе асы жан, артта калган билөнүн күн ушундай деп ыйлап. Атаңдын көрүү дүнүйө буяк жагын карасаң, сары талдан сайдырган талы калган бежиңге, сабалтындан жасаган тагы калган бежиңге, узун бойлуу кең далуу арып албан арышер, айсаралаңа минип азызгандын албан бет. Алакең сүрөп алыптыр, аны көрдү шорденең. Сол жагына караса,
көңіріп ұстың күйген, көбеласыңдың аттынген, қачай қырық бұстырын, ала қайрық жүз найза, Ақбатайдың чұрағы, ошо кезде бір-екі аламды бұйылған, арстандың бір өтсімағы, ада сүріп алып тұр, аны көрді шоденен, аны көріп сөгіліп, көңілі бөлініп, көздің яшы төгіліп, мұн ошоңды байбече, атаңның көрілдіге, дүрбі салып қараса, ошо кеңізден сенің жонында, келе жатпақтай тұру, өлекің аттың соңында, ұландай құлақ жапырып, бұндай жерді сапырып, алған екен тай тұру, оң құлағын жапырып, олып жерді сапырып, қалған екен тай тұру, енкі ешкі кіргенде, ерікте болу сайылып, өртаяна бергенде жалғыру жайылып, қалған екен тай тұру, кечеңінен шықырап, кейбейлі пұрқырап, бір жақшылық туып деп, айданайым бұлатым, жесілдікті жуып деп, қималыдақтан түн бар ба? Қығызды көрер күн бар деп, мұны ошондон кен екен, кече маназ өлгенде, маназдың сондинде, кесе киттер білгенде, өзің көргенден еңдін, шын есебін тапқанда, шырқыратып енеңден, емшегін жара чапқанда, мұны ошондо береки, адайған қара башында, қанды беті жылтылу, қаңғыр бенекең, айрылып қалған маназдан 32 жашында, қайран енен қантай, аяғаған демекті, сала келген емеспі, маназына келтесін табалбай, албан беттің сыр бараң, таяқылық талаздан, жесір қанып маназдан, бір керегі тейір деп, енекең ошо кезде жанақы қармай шыққан емеспі, адыбай көрті өкөні, енең жайлай шыққан емеспі, атаңдың күлге айдалыға асқана, албан беттің сыр бараң, алаға қараса, оның ұнытсы тартылбай, олсыз жүрдеп қалыптыр, сыр бараң 12 жылған атылбай, атаңдың көрі дүниеге, мұны көрі менегінің көздің жашы төгіліп, ала кеңдің барында, айланайын сыр бараң, есінен қылған сен жесін, елінен қылған мен жесін, ала кеңдің барында, асынғанда жарақтық, айдалының айнеге, айқасқан жолға салғанда, амана жандың ермеге, ойнығындың чоғыр, шындағанда ой чағыр, қарданса топ бұзар, қадымкідей сыр бараң, есен келген сен жесі, күн үшінде екен деп, кім есінен айраса, күн үшінде екен деп, береннен еңғаны кей, дүниеге жаралып, келгеннен емеспі, қыз кезінен бір-екі, ақкелтені тазалап, ажыз болып қолтыққа, көнгенен емеспі, үзілгенін көбілап, шашылғанын көгейнап, қабылан атаң маназға, бергенен емеспі, атаңдың көрі дүние, өзі балбамық төме, сыр бараңдың өзіна, ошо кезден екен, чоңғырғыңы тық деме, қырғыменен қырғылап, ұрғыменен ұрғылап, тартыменен тартылап, тазалап için атқылап, içi таза болғанда, құтудағы қарына, қармай қалып көмеріп, күркүрете чөгөріп, дүмбеменен дүмбелеп, бақылдата сүмбелеп, бататарын чойғылап, баладай болған құндақты, аққан қының қашына, енекен қарса қойғылап, киіммені чалқалап, құлақтан шыға түскен дарына, тырмақменен талқалап, қытай ұтып бұрдаш. Қырбейіп чоқ қойып, мүлдесінен өт қойып, көдіңгі атпай, санаң ененің көзінің жасың он талап ашы көзі берек, Қытай тұрығы өз қалсын. Ең мойноқтың юнында келе жатпақтай тұрып Janandın dönüşün yok olup ketken atandı jomokuluk vermekte bayırkıdan kotarıp jomokuluk vermekken atandın gün gayrenen hani kuyuğlu soluygan turup on ketini teminip çıkrap sılır alganda boğul etke salganda aranda azatskanda hanıp gelip çıldırdın oğmuroğu baskandan atandın göreceğin zılan çıktır yaşaydır cılozluktan al demir kısıttın kızırın yazı kıyıkırımındı saldede bir gınasa bir işi olup bıratenekin bir gınasa bir işi olup bıratenek Eneng çılbır alganda boruna salganda tegiz жерден кетті. Тегі барған енекең алған жерде тұратты бейшадан тебетейдей сүйлеттің. Чоң қашқа менен чоң күнің өкөнің қатар адашым.
тоозо көлгөн урсукта томурайган тумсукта кийин букардын жээгинде багарагымдын чөлүңүнө жакын кирип барганда кирип барып айтор ошондон ак тулпарга жанашым көдүнгө батпай сынага айланенин канеке көзүнүн жашын унтара жешилдик мүшкүлүнен көтөрбөй коет бечара атасынын ак тулпар бети кара мал эле бейли кара жана эле чуукканда сөгүлгөн чуркаганда кара жер кат-катынан бүлүнгөн аяк-аякта шашпаган айгараңгы бүркөдө бир изин ката баспаган тоотудай куйрук чубаган 90 күндүк чөл болсо токту бербей чураган бир тозоку маледе жеткизбей кетер бекен деп атаңдын көрөйүнүгүн кээдөгүнүп кедилап тилеп чыгып баратат бир чыгарым торунун сүрөп кетип баратат кайраненен канекей атаңдын көрөйүнү ошо жерге барганда атасынын ак тулпар чоочуганы бу тулпар ошо ак тулпар кыйын мал болгон атаңдын көрөйүнүгүн момундай кыйын ат болгон ак тулпардын айынан 12 гана күйө жат болгону кардагы кара чөл сүрөп кирип барганда кудай бурган ошо жер томуктай болгон тобол жок токунчалык жок курсун тийген чийин жок суу болгон аз калды болсо карыккан кара карган учканда гана чөлдө талыккан кумга койсо казанын куртурайчыга кайнаган эти суу болуп турар суу калбаган ойноп жүргөн